Dragi moji, u ovom videu želim da vam predstavim više svoj institut i svoj tim i uopšte da ispričam nekoliko važnih stvari koje možda niste znali o nama. Ja sam Slavica Skvajer i 2004. godine sam došla u Srbiju iz Nemačke sa željom da podučavam NLP i da podučavam coaching. 2004. sam počela da radim u Metalcu Gornji Milanovac sa njihovim menadžerima, a tek 2006. godine sam otvorila NLP institut koji danas zovemo Slavica Skvajer institut, a uskoro ćemo ga zvati Skvajer institut samo, zato što je to mnogo više od mene. I ja želim zaista da vam predstavim šta je sve to Skvajer institut. 2006. sam počela da radim NLP edukacije i prva grupa sa kojom sam počela da radim je imala 6 pa 12 polaznika, a sada imamo NLP practitioner, imamo edukacije od 120 i više polaznika. Tako da puno smo napredovali u posljednjih 18 godina i u ovoj godini, 2024. institut je postao punoletan. 18 punih godina kako radimo i kako na ovim našim prostorima, na našem jeziku, podučavamo ljude kako da unaprede svoj život, da unaprede svoju karijeru, da žive svoju misiju i da zaista se okruže ljubavlju, uspehom i radošću. I to je veliko zadovoljstvo i veliki blagoslov. Ja sam prošla kroz mnoge edukacije i nekoliko coaching akademija, prošla sam puno NLP edukacija i puno dodatnih edukacija. I ono što danas ja podučavam nije samo NLP, nego je sve ono što sam naučila i što sam iskusila sastavljeno iz raznih edukacija širom sveta, od Amerike, Norveške, Nemačke naravno, Austrije, Italije, Singapura, Brazila, svuda sam bila na edukacijama, a i držala sam edukacije u mnogim zemljama. Ali najvažnije i najbliže srcu su mi edukacije koje držim za naše ljude na našem jeziku. I znam kada vi pomislite na Slavica Skvajer, vi onda mislite da sam to samo ja. U privatnom životu to jesam samo ja, ali kada se radi o onome što vi vidite, iza toga se krije mnogo više nego samo ja. Mnogo više nas ima. Tu postoji jedan čitav tim od preko 30 ljudi trenutno koji rade na svemu onome što vi vidite i što vi dobijete i stvarno obožavaju ovaj posao, osjećaju ga kao svoj poziv, kao neku svoju misiju i vrlo su rado tu za vas i prvi put kada se sretnete sa nama ćete to i osjetiti. Znači, tim je veliki, pun radosnih ljudi. I zato što je tim veliki, mi imamo direktora koji sve to vodi, jer to je stvarno ozbiljna firma, to nisam samo ja. I imamo tim koji radi unutra u firmi, da kažem, administraciju, IT, jel tako, marketing, kreiranje sadržaja i sve i svašta. I imamo trenerski tim. A u trenerskom timu imam nas troje koji smo glavni treneri. Ja sam glavni trener i ja sam osnovala ovu firmu i kreirala sve sadržaje u njoj i zaista sam srećna da sam blagoslovena tim uspehom koji imam, ali to ne bi bilo to bez mojih kolega trenera koji su već jako dugo sa mnom. Naš profa, Dragoljub Matić, koji je već godinama sa mnom od prvog startera koji sam 2006. održala kao otvoreni trening, je profa sa mnom i on je pored mene na ovim prostorima najiskusniji i najučeniji i najbolji trener. Zatim odmah za njim je došla 2010. Katarina Đoković, koja je vođa našeg trenerskog tima danas i koja stvarno je moja i desna i leva ruka i mnogo sam srećna za oboje od njih što su sve ove godine sa mnom, što su mi lojalni i što vole ovaj posao i što obožavaju naše polaznike i što stvarno srcem i dušom rade ovaj posao. Pored glavnih trenera imamo čitav trenerski tim. Među njima su naši treneri koji koordiniraju naše edukacije. Naša Jelena, naša Marija i imamo vođe timova i
također, pored vođa timova, imamo timove trenera i njih ima jako puno. Veličina našeg trenerskog tima se stalno menja, ali tu je negdje između 20 i 25 trenutno. Ih ima 23 i oni su svi zaduženi da naše edukacije perfektno funkcionišu i vidjet ćete na svakoj edukaciji će se to i pokazati i vi ćete steći stvarno predivno iskustvo. Oni također obožavaju svoj posao, jako su srećni i oni koji postignu rezultate da ih zadržimo u timu stvarno su blagosloveni tom prilikom i vrlo, vrlo zahvalni i srećni na tome. Prvi korak sa upoznavanjem NLP-a na našem institutu je NLP Starter i njega je do sada prošlo preko 6.000 polaznika. A prvi sljedeći korak je nastavak edukacije i to je prva sertifikaciona edukacija, znači prva edukacija za koju se dobija internacionalni sertifikat, jer mi smo akreditovani kod svetskih asocijacija i znači NLP practitioner je prvi korak, prvi stepenik i njega je do sada prošlo preko 3.000 ljudi. Imali smo 70 grupa i kao što sam već napomenula, počeli smo sa 6 polaznika, pa sa 12, pa tako dalje, a sada ih ima 120 i više, ali kada sam počela, ja sam bila jedini trener i ja sam bila ne samo trener, ja sam bila i kafe kuvarica i bila sam ona koja piše račun i bila sam ona koja se javi na telefon, sve. A danas nas ima puno i mi se pobrinemo da tih 120 polaznika zaista između 10 i 15 ljudi podelimo na jednog trenera, što je i zahtev asocijacije, a što i našim edukacijama daje izuzetan kvalitet. Jer zaista je našim polaznicima posvećena ogromna pažnja i imamo puno resursa da možemo da radimo sa njima u malim grupama i da radimo s njima čak 1 na 1. Tako da kvalitet onoga što nudimo je izuzetan. I to kažu svi koji su se sreli sa nama, a vidjet ćete i vi. Ako do sad se niste sreli, onda ćete sigurno to iskusiti. A ako jeste, onda već ovo i znate. Sve u svemu, preko 15.000 ljudi je prošlo naše ozbiljnije edukacije do sada i mi imamo 10.000 i više individualnih sesija, coaching sesija sa našim klijentima. Što na ovim prostorima je jedno iskustvo koje je neuporedivo. Ono na što smo mi jako ponosni, a to je da mi imamo puno besplatnog sadržaja koje nudimo našim ljudima preko društvenih mreža. Jako smo srećni da su ljudi zainteresovani danas za lični razvoj i da nas preko društvenih mreža prati puno polaznika, puno zainteresovanih, puno ljudi koji zaista žele da urade nešto za sebe. Na YouTube nas prati preko 120.000 ljudi, to je moj kanal Slavica Skvar. Onda imamo na Facebooku oko 140.000 ljudi koji prati moju stranicu. Onda imamo još stranica koje su naše i koje ljudi prate. Na Instagramu je oko 80.000 ljudi i samim tim mi imamo ogromnu količinu sadržaja koji je besplatan za ljude. Mi imamo programe koje držimo potpuno besplatno. Jedan od njih je letnji izazov, imamo i zimski izazov, imamo i razne druge programe koji su besplatni. I na tim besplatnim programima je do sad kod nas bilo, po našoj evidenciji, oko 88.000 ljudi. Na YouTube-u imamo preko 300 besplatnih videa, imamo 16 e-bookova besplatnih i još puno toga što se može naći na mom sajtu Slavica Skvar, tamo gdje idete za korisno i besplatno. Zaista se osjećamo privilegovani što možemo da ljudima dajemo besplatno korisne stvari koje su nama život promenile i koje su nama u stvari obezbedile da se preporodimo, da sa njima podijelimo i naročito smo srećni ako nekoga toliko zainteresujemo da nastavi, da se dalje edukuje i da transformiše svoj život uz našu podršku. Evo, to je bio kratak pregled našeg instituta i ako imate neka pitanja ili neke komentare, slobodno ostavite u komentaru. Mene će jako radovati i moj tim da vam odgovorimo na sve što biste još voljeli da znate o nama. A za sad samo ovaj kratak pregled i
Hvala vam puno na ukazanom povjerenju i dobro nam došli.